Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama kao nina ye ngarjo hamba nine habitude haluha shimanga kao nyiru dunga haruma sofatv.com sofatv.com wakati ununga bakitilafu ya teknik itongeza kamchudunga ze journaliza hatu haruma sheni hatu hiyo wajau sione sai aina ya mpira husuande ligue za Europa kartushi darazo neswa katirlonu hakitalefi hiyo abangi abanga jutsa hauzi samaha shaki jakaya ngarentoze misoza hatu hakayanga ndono kambese yeo wanyu juu nyurudunga harumaze rezo za Facebook nyurudunga wajau harum Habarizacomores abangi abo ngamjurudunga wajau haruma YouTube surantize ma partenaire wa hatu wazi divise harumaze réseaux sociaux batina ma bam hutilafi batina tabu choka yonti pia amma haruma sofatv.com yode shenikao ngamdungao zila 100% variety ya sofa television abunge kwezi watukufu garenjao mpango watu usikwale wenu mpango kao ngonji yao haruma yemaudu ya Comores udo padre njiao yemaudu ya Comores ngiyoje imisiwati yose kwa jana rinjia mbavi ila namne kao deze hasara zinji yao harumale buundo lehema na Comores siwandika ya bapari hana mbade zinji chenangizo zinji kao kachugilo dalao mnungu joji hadae ya bengo do lapitali yani kwa paracetamol hawa ya mdamilo kangena wade mrajine sha ihakika ngabu wade kao develope harumensi haki yabge ekaka mjashina madunge miso hatu ya vira namreje mzidunge mdidunge video yo jumaini okay yonge aone sawe hatware huswanda nyumba za kurwa hapo mbekao simwambia nukaya yemishanangi ondani nelevushe lilo ondani ngalinji yao harumaze pumo le ride za mbade za seka wade uwo ngwe matajiri hapo ntiju alinda wala wajishindao na wala walona nyumba za kurwa hapo shawala walo haruma nyumba za masanje na nyumba za toli wawebe nana wala nazijene kango na mavala hao wendo bala wali mbahindu warambio wenza wawebe shawa walone hatari njiro da wale kao duwa nasho hatu duwa jaja hatu na duwa ndikango wakao kabisa haruma nyumba oda honi uwo muhime kao nge bidio mfikirindo ndo mwaho tena wodu wakao sababisha isa hokaya ze nyumba wiyo msereana zenyi pando imvwae hinya ngenjeha jirani injeha jirani ihala ikansibo juye lela imajiyala afanye mediti ya fanya wadi wasa yu hatwari nge wawe mwana Comores haku na hatwari yasa tena haruma emiraya wanuku watanganyoze nyumba haku wanuku watujua wavira huenda hagari yabo ambulance kena jua henda hawe karendo hanza kangabo mndo jensungendo ne develope pompier ke na jua henda ya abu ngabo hatwari nziro na ngamjoka ya base malahu watau gazi ngejujua exploser itie omramro abu mnasio karozi na maji nkishanga nzo pompier abo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun entinge developeo shawarada mna developer esprit wajau ya architecte irengemvu ya design irengemvu yode joshida isaidie nsi hatawangabo ye hukuma ino riha haku ye serikali ya mikoa yani ndaramo de mamera de makonseye nane madepite wa mabavu kao waudo ushinda waudo wandu wote ushinda wajuezi jiro hama imabavu hao yapenge yode miso ya jana kanzania shiri Zimbabwe sio miso ya jusu kwa leo inu do mjitamko adi de hatwari ilio haruma societe ikao ye societe hatu ngendao no divizia hambabi hakaya ekama do tunda ye mahaminane agar jombe mehakume mahaminane hujaba sa ngaro nao hama ngaba baparihana mbina wanymeni mbine kao wawuyengana sa ila namne ijao ngejojiro haku engejaoje ngejoka ya zifamiu hizo emiraya
emiji ezisiwa ngizona ngazitilwa pression ya hanjandu wa man ani pression ya banamane na man ani ngabo ani ngarjo hamba shetani hadubu dajali hadubu ngamo na man ani haina mikmak haina nzia ijuchongeza wandu wa mane ngifanywa itilo wandu wa mane yo de hatarikao ngiyo hakuka ngeremao yenzi hatu yabo chikanjani onese hinti yeheni hiyo ya lisa imafundi wasiso abonti kabati fundi abasa gabo division ngabo wala ngabo fundi wajani bufulani na jani bufulani ani banjia mbina ani howana ya wana banjia mbino kaya na rumie ikaw fulani resisera isiwoi hauna rumie namna fulani rizia opposition ani ngabo heni ika ungenji yao ya division ngabo hatoria sache na inji yao ingenji yao haruma namna hindi ngenji yao kaya dawa dile notability wao andikao massage wao mija wao ikawa hea bahani hesha ushahau wamba mija abasa wa division ani wajia haruma division ma politicien haisa hatilwa kodo ani wandu wajikazani wajiparao watangazaji shama wasisi chonga baya ani wasisi chonga baya Buhari ili ma politicien wadoji bwana ani wachochonea hula ani wajushiza mahata hula ili wasane no washinde wa manipule wanadamu Comores ijiwane hatoria sa tena hatoria jayanji ya tena amadi habitude yoka raisi wa daula yehenda haswali omijini rangudu wakati ya mahakume ya opposition ya juha hende omijini hawajuhali haulinda haangalia zitabwalo nizo hachoka henda swali yerejeo dahoni yetunda izo wa Comores watahao hakautwali Comores ishu watahao alwema hakume hiyo hataratibu bachina gogwako akahendo mijini bachina mbata bichoka yontipi wa hunde pouvoir hakaunjia kwa mijini na tuama mfano hakahende maweli gasina kiasi ya mahami kiasi ya mahami raru zaidi shaku kachiya henda haukaya hundu gaba lambali ya rangu tsawa na tajo hunde maweni gaba na magama ikao ligari kaljaka jua henda bahata hula hatilwa likafu sha ligari kaljaka jua henda hasibabu de hawaambia karume pare na bala kabajaka projet yofanye pare ile sha wakazi wa mbiyo kaemba pare inu shabu ya rejeo haruma muda wa mahamili uhoda mahamiraru shaheshelela pare haitia ila dezi lilo ya lila ula raia wehenda tena warudi wa mshukuria ila pare chainu seti ilo ngari shukuri yao ijema na zafanyishi haindi ndabuenda yaka karibuno wakazi walila yode hazi ya rais ikahende vahanu ya juwe wakazi eziliweza na renge mfano harumwe emiji ya henda pia shemiji hiyo ngarjo hundra ukaya itilozi pare ngabo miji ya henda besho hakanzaendi hamvu sha kwa jalila ani kwa tama hoza kwa tama hoza shema hoza ya kanio magaya wakahumrosa mbiyo kaja hunde nafasi ya utwalia izo kazi watahao shaharengezi la dosi ya kao zika kubaoni yapake yo tikaja na sababu kaya hohenda rais wa daula hohenda ya lauli ya kungumanyo fulani lulja na mavuna kaya wutowa zilo
wakutajifu hazo wazinika mfaumo liyo mfaume hende hazifikiria ndena imawaziri nane marandazi wahahe wazijula shawiri zinatija ngariziwa nao. Sa umuhimu wa video hii, umuhimu wa video hii abungari jwamba ngabo fleo ngabo zero enda mno lukaye yensi ibaliwa nganzawe tilo haruma guerre civile ngarivu wao narje mfano haruma do mji wa Selea. Mji wa Selea kao wo mengoni mwemi jika wo hanzana wakazi bada waona nao ujibiwa besho ngabo janibu fulani na janibu fulasha ekiltiri hao wona ula mkungumanyo la hao na mkonsi wa hao wakiada na mila de hema na nyao lo hazini ushinda kai mwana mweka chizi hazini maudungu jomba ushinda waraliana ukaya wowanilia vanhu vadzima wanadamu wo waishi hena namna hiyo. Baada yao opposition wajivumbiha hamalaliho ya nusu yaho umji haude la opposition ikangu harma umji wa Selea. Basi ye hutuba ya hao wo wakahutajiano kwendi mfano ile hutuba wazifanya harma miji mbali na mbali waenda wafanya kampani kao ngendao ya walalihe yakahewa kumselea wewe ngawe Selea ibana ya hao ngajo wane Selea barambia lomba jini ya wadembana ya he mbajini umsafara rafanya juzi ya juma ya bira riwalaliha ukaenda mjibwana nyinyi hawanyi hudubu haruma mji ulo haruma amani wandu wakanti swafi nzima yahanda yabili ya raru hata ahli swafi we swali wadikanawe mihono yemfumne ngoba zima hau amani mfumtano ngau hau amani yahowa ngau hau amani ya juma wotasi ngau amani waswale juma hau amani hujuha huhutubilie haulali hokaya naritsanganyihe bazima riwani wandu wasutene asuma nazali na bale sofihila ngabo ya kansi upada mono meni wajanibu nyinwa jine upada mono msheni wajanibu jitwa jine ngo walali hokaya na mandisen kodo homjini hani inaruna to jusa homjini hao yengo ngwambio wala mrika ngo haruma sofi nzima na mboshe ya na mwane kodo mfanye kodo ya hanyu baye lomba jini kujobosole eulo karibu naye eulo morani kujobosole karibu naye lomba bambao ya Muhammed kujobose eulo Muhammed abon kodo ya lisabu ani wewe hubalia honde haruma mji waka haruma amani shango subuti umukana mfanye kodo wanyu juu. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Hemaskine kumuri hatu. Hemaskine kumuri hatu. Makalima jala ngato loni wa damu ikao ngo una swala nsanu haina usiku hauntujua ngo una tumu wefungao hauntujua ngwendo heji wabagwendao kari ntujua
wamba zaka ntujua shawamba wamesilamu ngwendo haruma mjulo ha amani uhutubili yo wandu wala ukaya hotowe yezinu wewe uloselea kaushe mwana nyuha wane naye babi ndo wamba jini kantu kaushe mwana wane naye mimi kikindo moroni anjo wana na nulo moroni. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Na mangalio wa zero wahum Comores bani ondriha. Na mangalio wa zero waka mimi hata habasa mtushida na rambua jema kalma jaunga la wahum Comores ngodo haruma mji wa amani wa milanati wa ubajima bali wa ufurahi kama na nyawo hano mewambaba hano ukai mfaida yotu wajilawo ntipia wende wawamanise ujitamke ya ukai kairi mjibane wani hawani. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Yeba enkodo ya ndisaselea ngwajibana hawao yulo moroni yulo mbajini yewe wabo opposition ngojuo wadadamu wajuriki bomana ma leader ngojuo wadadamu wajukazirewe ngojuo duka na roho za pewi za uheshelea bwana nyao ya ulilia ngojuo ye consequence ya hema na nyuho ahema na nyeka wakasola sofi nzima wajihunduka na mwananya hatinje mwananya yengo ne consequence hiyo boranya bolideri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karti go juma ukajumo para shahada hukaya wa Comores zero zao zihisa zinjia namne kao sisi rilobano ngabo wakati kao ze temperature nge heo shala zimarido jikali mbabe haka nge johenda wakati wandu wabewa shagari mba Mwenyezi Mungu Allahumma salli ala sayidina Muhammad wala ali sayidina Muhammad ngunaris narinike imani ngunarinike usubirifu ngunarjeli yarinike kaulu sabiti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ima fundi wala zwabonti ima politisi wala zwabonti ima ulama wa shifaranta wa shiarabu ya diaspora enanruwa juha tishia makali matayo tilili machozi ugo mdumdu hazi ikao lazima nivumbwe mru wa media mze military ima kalima ya kahamba ya chukawola mwanadamu ikao garjom kalifio mwanadamu mrajine shola mwanadamu mrumdu hazi sha alhamdulillah rabbil alamin. Monsieur le maire hakabala hajusiza husi hawasi hazi Tropic FM ngewali yao hamswaliza Muhammadi hewe wadu handradu hasi hatu risie mafundi wajawu ngwatuchoni ya nkodo ngojuwa boraya yenkodo ni yandise ye heli joka uhisa ye kayende izungulia hata yocho jore jeile jeishi na yende hata yocho jore jei le jeishi haukaya le jeishi ikayabede hata ubinadamu usauriki bu hamba shambao de security agency le jeishi lo choro dilire jei kabatu jo honda bal yocho jo saidia ololo harme pouvoir wae ya rudia jei
izori ziono Egypt, milioni za wanadamu wafariki le dunia. Lishawiri tindilo shilonji harumwe miji ya hatu wakati wa Comores wajunjilia harumwe swala za hao hauswali ya ibada ya hao ya uomba Mwenyezi Mungu ukawosi kuwaidi ya unikane mihono na mrati ya vaye kandu ya lingana naye ya juba ya lingana naye ya joho ya lingana naye ya kofia ya lingana naye nane marashi ya lingana naye ya wasili homsiri na juma ya tahe sofi ya lingana naye ya swali ya unemwa na nyambi assalamu alaikum wanikane mihono hafuraha ya pishwa mbahindu ya paremwa nanya yo usiku waidi hena juma shanga mwendao usiku hamanduo hauprofite ibada ya Mwenyezi Mungu hahirumia yu hatwari nziro ikaungerejeo ya Comores waja ungerejeo wosilamu wa hatu haukaya ngopulo nkash emisiri ya juma ya hatu inupsiri ya ibada ikayangu ambo van raisi wa daula hende raisi wa daula haimisi wa sharia sharia kao shihansi vote wahariabu mniki wa mwezi wa kamili mfanye kampani mbuliwa mjieni mwanzo mwende isiwa mwanzo mwende harumwanyi wahalali mikeka wasiuha wa mwezi mwaniki wa mfanye kampani hao miji kamjaka mjia wasa kwa jaka henda wa vote o mijini hao shawe de vacancy haruma mizisi wa zinro jine na uo mwezi mwanikiwa mtabaruku mfanye kampanya hanyu sho wakati zihibu wote zahisa sharia shizi yao mtifanya mwanano ula uodo wakati majuha mzifanyao ikama iraisi wa daula mzifanyo nge haku hakaye sharia shimkubalia yake karibu no wakasi ya balieze proje zahahi ya waleshe ya wazise zuwacha hao jawe yakawe waraia wujua henda adabu haujiprepare haujifikiria ikayangu anjoke prepare ufikirie baudu heze voti zijao wone sese proje zahaho wone somendo wahaho wabarishidwe safari inu shangari na panga namna fulani ufanyeza haho ha amani batile kango pusi wanadamu wende wajire hicho yodizi haki za kibinadamu yo do muhimu wahe yemisiyo kwa leo inu shangari kena uchongeza kekana njia harima mada ya bili haukaya riono mwana mswahatu mzima hajitamka harima ze media ya ukaya hakaurumilwa na wanu ambao gouvernement ya transition ya exil wajau waheze daula za haki wakaurumio wanasho hatu inuchido mara handani wa Comores wanasho hatu waredwa uti hindu wanasho hatu warendi hawachumba haruma ze place publique za Faransa ze mandamano haukaya hena mzimandao hakautowe mwana nyoda honi bali tibwabe ndukava kama bakisha mwanamshe mzima basi mwanamshe mzima basi wodo akahenda yafanyiliwa iku ya mwisho wakati unurilo ununge mchumba warumi warengeze mali warengeze zahabu tiyo wabala wende Comores wende wawafuriza iho wawatrahi wakawarumi haruma uti
wakawarumia hapato laha walipanga ya urumia mwana mkomore jabu yakawa kaurumia wenji maviktimu walo harumwe diaspora yokomoria hatungela chao kiasi ya mahamfukare nti hatu yurengwa otage ni wadana mwikao ngwajihubia wa wajifikirieze mbaza hao na leadership na utahu faume ikao miwa para makoti ya wagazija koti la mgazija kati Komorai kati ngazija huoche shangi harumwe diaspora wadada wanti pia ngwa wanao inamria ke leader fitina hula ili inamria ke leader shaka bati mrufikiriensi hatu kabati mrufikiriensi hatu wakomori chikazani mwambieni hususan daji manipuli wa harumwe diaspora nga wakati reshia imakalima hima na msho hatu hoi hakikati lilimatozi ukaba nizinikazi jamundra yeche sha mga hambaye sibira hamba roho ya mvuyu hazitoro honi shabane maviktimwe wa kweli wako zao ngo uzidukuni anjo subutini mwambie nikaya ngo uzidukuni kabati mruhezo lafu si hokaya wona za johama na takabuka johanda wadu na zimbade nziro zinoro honi hokaya kwa chujo wahisawa paralize zero zao halam hamai watu jone sawa wow abike wa Komor sisi wakati sisi ya babanu beseba banu wewe mruwa heyezi na mangalie ndo hizo ni mwambiao nizo wa Komor na mangalie hizo ni mwambiao nizo ni mwambiao nizo zindogo na za analize niziona ho kweli abenge wa Komor wodo pande huo na hanzani wone senu kaya ngabwanada mkao uhe abantu tishia komanteri aruma video ko kaitambala aruma ze réseaux sociaux weshia banuka ulapizi waja wanibesha ze video hizo tamba baniye yoti ajabu ikaya ra mtangazaji halapiziwa hukaya vanunga bongozi njika ungebido mziju wa Komor arma ema journalisti arba 2023 kiasi ya majournalisti shi jana na mengo mitano uhodaba sawa rola hitwa uwenji ngo ushibani uwenyi walata ze lisansi za hao utangazaji yule hazinzire kaongyo ngeexiste wakati lonu wenji wa bizewa rumaze réseaux sociaux wala piziwa hiyo mengoni mweze hasara nziro nizepo negativu ya hazina haukaye opposition ya bwana yafanyondo ngo katwanza zionehe yabeka unrawasi kutwanza kaze journalist takifu iwahezi ya unakaje ngo zila izonesa nganjo lata izoloni izonguta kaze journalist takifu iraia onaka kata mazeno ngozi ni wengu jwani jumbuza abu jamba dongo ani mkacho ani madui menji wazingizo katangazaji basi ye pinisio yentiti do lapiziwa basi kacho no agaliar maze commentaires lo van kiasi ya commentaire shiwi ngazenda uharuma ulapiza udea kijo chinongikao nganjojibu haruma réseaux sociaux abuke tikazani makinishe wala kao waishia ukaya banula piziwa balo yo hadi tikazani mnikeri mfano inoti hazibukao tikahanzani fanya Mwenyezi Mungu hamba fanyi hazini bada
tikautsaha nende likoli ikao sababisha ukayame mdu wa serise ani mdu wa science tsende tikautsaha nende haruma universite ikao ngeji bazeo haruma technique ikao hauramba engineering ya ufanya portable andongo za technique ikao wabale teknoloji ya ufanya portable baada ndoa kaana ila tekniki ya hali za telefoni zikaza portable shaka zijakaya na ndongo za réseaux za Facebook haumdi ate tinjia mu universite ila usikuna kazi ziwanende chideta biloka ngawe aretar kabara karture nga application tena tililimatos ukaila hazi na kahanzani fanya waja utikauona ukayange joshi le nisaidie hakauka utaha nugo za siansi fiziki matematiki na nugo zinjikao ngasaidia o serise tililimatos vabakisha plus ya ukayanga plus time ya media na film industry ikawa ende roawa e journalisme ikawa zika matière sita haruma zetemu ikawa ngebidom ya zisome wanambio kayinu limbanu go yabakisha basa shaze place pia ngizo sature satirengwa tilisha mdudu michi mdu kao tikati jibazi hako haruma literature basi sabena shukuru nrenge na balenge tikati bakishato mahane o muhawabi ilimbe seti jonda hawashi kati fanya dema de kabula shata mokaa nchula ta ane blanche na nchokubale babi yinu nduendelea bala la'allaka bana mahane anjo change shabura henda umahawla uwo tijunduka ya njakana shua tendelea no msomo ula umahawabili tijibwanuo endi hata mughanjeli ya chiparisa lisansi haruma ila media ikao umuhazizi iliwa 24 wakati huo ndo wakati rakaunikiwa ze diploma zatu yo par accident na yabo njaka nafikira yokaya ngana some hazino shatika nafikira hazino jini nabo huetwani hangu nganendo harumu haziza masihu nifanye mbahazi njohunda mapesa rahana hudunga batani yodo kansi ba shahini wakati nenda hazini nchukubaliwa anshukuru chende likoli wakati nga mtawa na jenena ati hazini michodunga hazini suduchi continue msomo anitika nja yeguya hangu do chani fanyi hazi nishindo kaya ganshindo tilibwa salary njema besha rogo ya haina hazi no boranu nde mapesa rana ndendo kansiba hema hanakani heni wakati nafanya mku kajani ba kibale okayendre nchumsomo force ani nganjoma mafunvu kumi haruma jana dia kahunda likoli shabale hochoni hangwa ntawazi shande hata titimizo msomo par surprise titimizo baso siku wo ntwadi sahasi harumi hazinu yo aboti kanza none sehindi inye hazinu inumnyezi Mungu de hanumbia nifanye njaporoitia harumwe revu yangu ragudu mahazizili na nne hazinu tsiandisa njaporoitia kwetwani hangu abuna na suivez les conséquences za hazinu aboti johanza nyinyi wanama mridungao ukayainu hama soroda yechwenda hao lwa aruma bali hao havuku shofera wa gari yetu wanele gari hao havuku hena hazi ito haze consequences hayo
hazinu ngojojo urema bali hagojo nda bahanu ngo couvre hazi hao harumageri ngojojo wahilwa jabu yakaya ngojoshia mru kahumvumbua shesi mushaye hahuvumbua mru fulani ngojojo jiheza masera yabek jaba udivumbu shayo de hazi haina usiku wajuha rangudo mwahazizi lina nne hate joho nda pasakashi mwahazizi na 24 yoma haishirini aweka mwishia ngabo deviation wakati mzima yote de dunia ya mwisho wala hikaya hizo namba ukatujibi wandu pia hizo ti de dunia ya mwisho but hizo ndizo kao yode hazi yabweka tabanda ntwemba hazi bahari ngabo mrujo hausiu haungabo mrujo rongozo ayiho aboke no ju abonga njo mkubali ukaya mruya jangaje haruma hazi na renge consequence yayo aboke tikahanzani mweshelezi zenu wanama mdingao hasada ni wanzani wangu na nyifua family lo proche ngamjo uzishia zinji icho tindazi muzishia wabasa icho mkirishia ukayo juzu wadada mbwara lau hicho wenjima journalist rabakari fani journalist jana mengo mitano weni go oshibani si wanada mbrato kazori zikao ya haho vanu ya joka huenda wananyasi wal jazira harumwe Middle East ya Magreza wa Faransa weji go waringo mateka hazinu inundiyo ngabukoseka sizinji abonge ngabwandika ungebidio watengezezo abadaza hao hususan do pande wa security ngabo kugumanyo ikao ngali hafilia no utangazaji ikao wahunduzana nyumeni ya hand yensi ya Morocco wapara wanazi jana wa Comores watangazaji wasomesa na verifie ze media ziroha ze nongo ziroha wa verifie ngabwe sendika ya utangazaji ongo yabo ihaziwano niyo do shinda wakanye bangwe ya ujikorije na udaizi haki zao na mzima ndao jo devie washidewa mwongozi atijo simbuliwa ya jobana ani atijo regozani mrumda jini mabonze shari jitanganye wasinga sina sendika jikorije na mzima ndao jo devie haukayenga johenda mwendo hata kabatijo kana mwana ya mbehe ndi asome utangazaji haukayeko tujojo hapo asubuhi hule portable ke mtangazaji ketina maana yabweshe weisho wasimenyao danyi madhomana mwa hesendika danyi madhomana wahe sepea kadi hali hiyo banchujo helikop nyuhi parayo hizo wapia wanti pia nyide madhomana waheze nungo hizo kaya namverifie ze imaji jabu ya kaya mripara mparu watangazaji wanti pia mwambia ukaya hena makalima ya roha unge bidio ya registre wa rango unganzo ya tundo rango nge roha ngapatori inchi birao ngabo sherita ino yunge wati juu Comores news media samahani Comores media besele namna hilo ikamedwa galaze ze video zao video kao ngaze publieo nukikao kasue henda harumaze media keja kabilizone si harumaze media walaze nugo hizo zoki pule fusheo zidinga zimenyawe la culture na zimenyo ihasi na hununga sina sendika wadaza ngasina kugumanyo li tujao walona zombo zitozi shashi ngayandisa rangudo mandwene video ila ge partage wawe video ila hata homishoni hayo batinokaya
ngabo za amana wakihutangazaji waheze mazo amana wabidi watu zeze ngozila wazitunde na balanga una mishahara minene yongi hama garde corps usurveilleo zo amana wa monera la hitwa wadawa wenzao ndio hama zo amana usurveilleo president umonera la hitwa pulasheo warungize buruki wenza wengi hama soroda yensi yao ya atakewa warungize bunduki warambia wenzao na balanga ngo mshahara kama tiferelo yapo ngo ninkiwa ezo manolo niyo ngo surveiller esheo shahe haji shitipulwa sheo itipulwa sheo ngo surveiller sécurité ho Comores ne genere sao sijao kai umfano unu izo zifanyiwa banu intide namna hakayati ono yoshe nikao kejaka hangaliwani wandu wengi sheo kataone sa violence wojo cible mwanadamu kaya ansible mwanadamu moi ni diviser video yenu bekati divise tishiyamu ya pulwa obonti yemruola ya siswa obonti hepa mavanda miomo badu akumorungu ajodocheha bada njondra vision bada njonda wanadamu wenji ikahundu wanadamu wao wenji hahunduze emwizi wozilozinji ai ihazindei yapungufanyilo woi yafanyilie wola yabukujodochaha ina mru wa daraja bonti juu ya mafishe no yapuhesheo abonyinyi mazoa maana hula esandikana wanu mazoa maana wahe ize media yakabidi mrengezezwa maana zahanyu ngebidio mrengezezwa maana zahanyu ukayeka kamjarengezezwa maana zahanyu mhundu mshahara aboyo riba iyo riba mono direct yandisa ilona 40 minutes ou 1 heure 1 heure de temps ou 2 heures de temps ilo jumo puasheo wala wabidi mwa surveiller wala wabidi mwa hafadhi mwabidi mwa hafadhi hazi na balanga ina mishahara mloniyo mrenche video yende hata itimu jumo puasheo iyabo yefotiyo yando efotiyo yando yodo mane kao gebidio ni wa Comores msane mwangalie mbabi kaya zela wama kartiko uriha ya mawaziri kartiko uriha ya rais wa daula kartiko uriha ya directeur na banu wala wanazijana wani kwa zidwa manazinu harimwaze idarazo nti pia badi ngabu wa negligeo panzi hazini kwa tsingo balangi haba mbrano mewa bala lila jimbo la hahu nikiwa unameongo ndo bala kwa subute journée henza ho mwezi wisa ulibwa shakabati concentration ya filtre ezambao nezibirao yabugabo inu message na kanzani nikiwa na nyasi wahese ndikana nele shiri nele kungumanyo li hafilione ze media za wanti juu wala muhedi ngohi warengele ala linu wakati lono unu ujue eze media zinu media za kweli iwanadamu wanu watangazaji wa kweli hawe mri avesho a portable ni mwananya ule Ulaya hawa hafanya hazi hahulu wazilo zizonga zi Comores harende haji wanya mtangazaji jodeza mbakishiani mzitunde shaka mnacho taensi ya tumro namna hiyo yoyoti haki wa Comores abenge abo ngaruka kazoki vyabo ikaya kamchudunga haruma ipaji yatu ya sufatv.com hamade na mambe kagyo ampano katilono unu ngamjodunga haruma Facebook hau habari za Comores haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.